Selam aleykum, urmetli seyirciler. Bu konunun esas adisilerini hakkında bizim muhbirlerimiz tarifati bugün programımızda. Ne için OON, yani Birleşken Milletler Teşkilatı'nın General Asambleyası Kırım'da olmagan meselelerini çizmege tırışa. Ahmedjit rayonunda 9 koranta maddi yardım aldı. Arxeologlar Kalha Sultan Sarayının territoriyasını o'g'rineler. Kezlevde gulguli tuz ishlab chiqaruluvi devam ete, onun faydalı xususiyatlari nasıl? Qrimda egzotik bereket jiyila. Bu videoger loyihalarni bizim yayinimizda seyretiniz. Ne için OON, yani Birleşken Milletler Teşkilatı'nın General Asambleyası Kırım'da olmagan meselelerini çizmege tırışa. Bu mevzu Ahmedjit Moskva şehirleri arasında tizilgen video kupür formatında muzakere etildi. Kabul etilgen rezolütsiyada ne haqda söz yürsetilgeni nev beteki levhamızda. Birleşken Milletler Teşkilatı General Asambleya'nın 3. komiteti yanı rezolütsiyani kabul etti. Anda Kırım'da insan hak hukukları bozulganı ve Rusya yarımadada öz kanunlarını kırsetkeni haqda söz yürsetili. Vesikada emde til meselelerini dikkat ayırıla. Onların fikrine göre yarımadada Ukrayin ve Kırım tatar tilleri o'g'renilmey. Bu mektepnin teşebbüsü Ukrayina oldu. Moskva şehrinden bu vaziyet boyunca öz fikrini Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasının reis muavini Georgiy Muradov bildirdi. O ayta ki rezolütsiyada bütün halkara cemiyetin fikirleri yok, tek Ukrayna'nın kemer garbi ortakları. Готовы приехать на площадку ООН и рассказать, как реально обстоят дела в Крыму. Причем готовы приехать не чиновники, а общественники крымские. Если надо, и религиозных деятелей можем пригласить, но ведь не хотят. И я уверен, что как только мы заявимся, а мы сделаем это обязательно, нас туда не пустят. Скажут, нет, крымчан пускать нельзя. Kırım meydanını Rusya prezidenti o günde milletler ara münasebetler boyunca Şura'nın azası İnkişaf Cemiyet Teşkilatı'nın prezidenti İskender Belalov takdim etti. O Kırım ve Rusya kütlevi malumat vasıtaları faal surette keçken vakalarını göstermekni ve çetel jurnalistler ile sık teleköpürler geçirmekni teklif etti. Есть, конечно, недоработка и в средствах массовой информации. Если взять именно крымско-татарскую проблему, вот буквально общественная организация крымских татар «Инкишаф», которую я возглавляю, мы провели более 7 конференций с 2014 года, на которой присутствовало 230 до 300 делегатов на этой конференции. Но, к сожалению, это освещала только телерадиокомпания «Миллет». Даже крымские СМИ не освещали в таком образе, которое это была очень серьезная значимость этих конференций. Такие конференции проводились и движение Крым. Kırım Cumhuriyet Cemiyet Palatasının reisi Grigoriyov bu vesikani kabul etmek kararını adaletsiz dep saya. Onun fikrine göre olar eposi Kırım'daki haqiqiy vaziyetnin tanış değiller. Надо что-то делать вообще с устройством в Организации Объединенных Наций. Потому что там уже некоторые моменты настолько способствуют двойным стандартам, настолько нелогичны, что действительно что-то нужно делать. Ну а то, что эту резолюцию приняли люди, которые в принципе не знают положения дел в Крыму, не понимают ничего, что здесь происходит. Я думаю, что до 2014 года они вообще не очень хорошо разбирались, где Крым находится. Резолюция Украин ve Kırım tatar tillerini o'g'renmek imkonini bermege, Rusiyada yasak etilgen meclisni ekstremistik teşkilatı deb ilan etmek kararını lag'u etmege chaqira. Bu loyiha General Assambleyaning 72. sessiyasında bakılacak. Sultaniyet Takayeva, Alimek Aybulayeva, Ervin Emiraliyev, Millet için. Kırım tatar tilinde kitaplarını Ukraynaga yollamak zarur. Böyle tavsiyeli prezident o günde Cumhuriyeti'nin daimi vekili Georgiy Muradov çıkışta bulundu. Onun sözlerine göre Ukrayna hakimiyeti muntazam surette halkara meydanda yarımadada Kırım tatar halkının hukukları bozulgаны haqda bildiriyorlar. Bu millet ise hukukları tolu şekilde takdim etilgeni Rusiyalı etnos sayılı. Kırım tatar tili ise Kırımda 3 devlet tillerinden birisi sayılı. Okuv kullanmalarını humanitar yardım olarak yollamağa tavsiye etili. Muradov emde Kırım tatarlarga Ukraynaga öz vekillerini yollamağa imkan bermekni tavsiye etili. Böylelikle olar öz vatandaşları komşu devlette yaşaganı ile tanış ola bilirler. Если
киевские власти столь пекутся о крымско-татарском народе, дайте возможность направлять им учебную литературу как части нашего российского этноса. Направлять свои делегации, своих представителей для того, чтобы знакомиться с жизнью крымских татар, проживающих на территории Украины, и делать свои выводы о соблюдении их прав. Ақмешжет районында 9 қоранта мади ярдым алдылар. Жума күні Devlet Milletler Ара комитетінде оларға бөле қарарлар берілді. Тafsilatlарны Султан Естекаева біле. Чоқ балалы ана Гульнара Ибрагимова чоқ еллар девамында ағасының евінде яшай. Уч бала, оның ана бабасы Висақат ағасы еку одалы евде яшайлар. Ось евіні құрып бітірмек үшін пара етішмей. Своими силами, по мере своей возможности сделали. Благодаря еще моему отцу 83 года. Он чем может, помогает, у него пенсия. Менбариевлер Корантасы и Семамут Султан көйінде яшай. Олар ось топрақ дамартасыны ресмилештірділер. Евлеріні 10 ел девамында құралар, амма құручылықны девам етмеге қиын, паралар етішмей. Шымды есе Коранта қазайы бинада яшамақта. Мында диварлар чатлай, канализация, су ве қыздырув yok. Эпысы кереклі весекаларыны топлап, бекереклі комиссияны кечіп, Ахмеджет районының 9 айлесі бір керелік мади ярдымны әлде еттілер. Енді бақтылық Коранталар яқын вақытлары қазайы биналардан ось сыжақ ве қынтавлы евлеріне көчеджеклер. Очень, кстати, быстро, огромное им спасибо. Получили, начислили нам 168 тысяч. Просто сумасшедшая радость у нас. Реабилитирленген гражданлар үшін мадди ярдым беру программасы 2 ел девамында амелге кечіріле. Бүгінгі күнде Ахмеджет районында 50 инсан энді ос евлеріні құрып бітірділер. Мы бы очень хотели, чтобы данная программа работала и в 2018 году. На территории района существует около 40 мест компактного проживания. Все они с очень низкой степенью оснащенности как объектами инфраструктуры, так и еще очень много ранее начатого строительства незавершенного. Бусене Крым Cumhuriyeti'ne mezkur программа boyunca 19 миллион рублей айырылды. Паралар Ярымаданın эпосы беледиелеріне пайлаштырылды. Граждане получат данный материальный помощь, что в дальнейшем облегчит им уже возможность обустройства своих жилых домов. В этой части хотел бы поблагодарить, конечно, главу Республики Сергея Валерьевича Аксенова, Руслана Исмаиловича Бальбека, депутата Госдумы, в успешной работе. Мадди ярдымындан ғайры реабилитирленген гражданларға газ ве ышық кечірілмесі үшін тазминат беріле. Бұның үшін тек кереклі весеқаларыны ве реабилитация кәғытыны тапшырмақ керек. Султан Естекаева, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Бүгін участковыйлер өз зинат байрамыны қайтетелер. Байрам 1923 сенеден берле қайтетеле. Тантаналы тедбірлер ичкі ишлер органларының эпосы бөлгелерінде кечеже. Гражданларының полис хадимлеріне ишанч артқаны эксери аларда оларының семеріле чалышқанлары еле бағлы. Русия МВД системасында 48 бинден зиеде участковый хызмет ете. Олар өз вазифелеріні шереф или бежерелер. Қарасубазар районы бойынша әресі ичкі ишлер назырлығында участковыйлерінің бұйу коллективінің ел башчысы полис подполковникі Марина Алексюк ола. Участковыйлер бөлігінде обыр қадын, ама бұ ал она ось ішіні әлі дәрежеде бежермеге кедер етмей. Как, наверное, и у любого ребенка с детства всегда была какая-то мечта. Кто-то хотел, там, не знаю, девочки хотели быть, кто-то учителем, кто-то стюардессой. Я не знаю, я почему-то всегда видела себя как-то юристом. И как-то так сложилось, что в 1994 году после окончания школы у нас в Симферополе набирался, первый был набор в Симферопольское училище милиции. И как раз набор происходил и также и девушек, курсанток. Так случилось, что поступила как бы без проблем. И так и началась как бы и карьера. Қарасубазар районында атуф юз берді. Қырым полислері геже атувы делелі бойынша тешкірув кечіре. Бұны ичкі ишлер назырлығының матбуат қызметінде хабер еттілер. Ерлі сакин хабер еткеніне көре оның евінің демір араба қапуларына ве азбарда тұрған машнаға белгісі сынсан зарар кетірді. Бұ арада атувға ұшаған сес ешітілді. Полис хадимлері бұ ерлі сакинның іші олғаныны анықладылар. Қабатлы инсан өзі айтқанына көре түфек оның кедегіл ве о бөлмейіп атты. Түфекні полис хадимлері чекіп алдылар, тешкірувлер девам ете.
Археологлар Қалға Султан сарайының территориясыны огренелер ве якын вақытта мутихассислар қазуф ишлерінің нәтижелері ile пайлашмаға азыр олажақлар. Келечекте есе бұл ер диққатқа лайық ерге чеврілежек. Афта башында табылған орта асырлық Қалға Султан жерінің қалымтылары археологлар ile фаал суретте огренле. Бұл территорияның зенгін тарихы бар қазма ішлер девамында бір қач артефакт тапылды. Олар мында Қалға Султанның сарайы ве жемесі олғанына таздықлай. Место дворца Қалги Султана обрисовывается 25-30 лет. Ничего с этой территории нельзя было решить, ничего не происходило. И вот, наконец, сейчас, вот благодаря вмешательству и ученого сообщества, и общественных организаций, и, конечно, благодаря прямому вмешательству депутата Государственной Думы Руслана Исмаиловича Бальбека и главы республики Сергея Валерьевича Аксенова стали возможны наши исследования. 10 yıldan ziyade arheologlar ve Kırım Müslümanlar dini idaresi bu yerini tetkikat etmek için müracaat etediler. Çünkü Kırım Tatar halkı için bu yerinin emniyetini anlay ediler. Sonra yardım ile Devlet Duma mebusuna Ruslan Balbek'e müracaat ettiler ve mına nihayet arheologlar tapkan emniyetli şeyler. Главным катализатором и основным двигателем этого всего процесса явился депутат Государственной Думы и председатель попечительского совета нашего университета Руслан Исмаилович Бальбек. Он действует совершенно правильно, опирается на мнение ученых, на мнение прямых специалистов. И сегодня мы получаем совершенно конкретную реализацию тех вещей, которые, к огромному сожалению, на протяжении долгих лет либо просто умалчивалось, либо о них говорили, но, к сожалению, ничего не делали. А сегодня мы начали эту работу. Сарайның излері табылған бош ерде 10 чұқыр қазылажақ. Археологлар ноябрьның 20-сіне же çalışacaklar. Бұл территорияның сыңырлары белгіленген сон, оның қору статусы ақта сөз өрсетілежек. Алиме Кайбулаева, Рамиль Хисматуллин, Миллет үшін. Кезлевде гүлгүлі туз ішлеп чықарылуы девам ете. Бұл мақсолатының тусыны суф өсімліклері бере. Оларда бета-каротин бар. Чоқысы F бикелері боле туз аш пішіргенде пек кереклі ве чоқысы хасталықлардан иляч олғаны әнді чоқтан бөлелер. Гүлгүлі тузының құсетлері ақта мұхбіріміз Алиме Кайбулаева біле. Бұл сасық Сиваш адлы гөл, гүлі-гүлі тұзның хазинесідір. Бұйық тұз обаларны буртлар деп адлайлар. Бұл ажайып көрініштір. Құшлар ұчқан yüksекіліктен сув Марс түсінде, яғни қырмызы. Тамам шу ерде 2000 ел девамында уникаль минерал гүл-гүлі тұз қазып чықарыла. Бөле ерлер чоқ дегіл. Вот эта соль практически растворяется в организме человека на 100%. Как правило, никакого осадка нет. Поэтому это считается живая, розовая, садочная морская соль. Очень полезная. Берекет мында елда бір кере жиыла барде бұл хафызларны деңіз суынен толдыралар. Енді күзге яқын күнеш яққаны себебінден сув бұзланып йоқ ола. Түпте есе гүл-гүлі кристаллар қалалар. Туз пішкен сон ішке туз жиған комбайн қошла. Бұл аман-аман бір асырлық техника. Оның ағырлығы 25 тонна. Бұл машинаның аналоглары йоқ. Оның үшін оны көз бебегі кібі сақлайлар. Мында çalışқан инсанлар біз әнді сирекче хастауламыз дейлер, демек туз ақиқаттен файдалы. Не болею абсолютно. Кроме обчхи ничего не имею. Оның түсіні көзге көрінмеген сув осымлігі берем. Дуналиелла салина деген осымліктен гүлеген вақыт бета-каротин айрыла. Бұл кристаллның 1 граммы әвелері әр вақыт пек палы едім. Мында кезлевге яқын ерде бұл байлық аяқ түбінде ята. Бұл тұзда Менделеев жедвелінің бутун элементлері бар. Оларда олған витаминлер сақлығымызға пек файдалы. Оның лезеті есе ади туз кыбы. Бүгін бойле туз қазып чықарылған ер мемлекетімізде бір. Оны Қырымдан Қытаға еткізелер. Қырым сәкенлері есе шымділі гүлгүлі тузны пек фаал ишлетмелер. Ведутся работы по увеличению переработки соли. Я думаю, что в начале следующего года уже мы, скажем так, разовьем больше наши поставки. Файдалы минерал топланылуына арттырмақтан ғайры туз қазып чықарылуы, ішленілуі ве пакетлештірілуі бойынша завод құрылуы планлаштырыла. Құрыжылық ішлер енді башланды, олар график бойынша алып барылалар. Алиме Кайбулаева, Кимбекиров, Миллет үшін. Қырымда экзотик берекет жиыла. Киви, хурма, фейхуа. Қырымның женюби бойле аддеттен тыш мейвалар ле сакенлеріні қувандыра. Оларның файдасы ақта нев бетекелев қамызда. Вот так вот растет киви.
Лоза очень колючая, царапает руки. Букиви плантациясы бізім ярымадамызда екенедірда 80-нчі сенелерде мында эксперимент оларақ бір хач экзотик еміш сачылған еді. Витаминлер или толу берекет 30 елдан берілі жиыла. Атта бойлы ифақ киви данесінде С витамины лимонға көре зиядедір. Да не сравнить ни с Турцией, ничем. Это же наши, это наши витамины. О чем мы говорим? Там столько химии всякой разной. А у нас, вот, посмотрите, глина просто элементарно. Единственное, что у нас в Крыму поливается это все, да? Потому что климат очень сухой. Қырымның женуби тарафлары бұ мейвалар үшін туғаны болды. Ярым асырлық ботаник экспериментлерден сон ярымадыда дүнияның чешет көшелерінден кетірілген осымлеклер яқшы осып башладылар. Қыштамында sıcақ зарар кетірген божеклер йоқ, векелішіклі иклім. Бу ачық портахал тусты мейваларны юнанлар Аллахның ашы деп сая еделер. Аджемистандан кетірілген хурма мейвасының адыны финик эрігі деп қойдылар. Бу қырымда екені хурма бақчасы. Ве о ажайып бір ерде ерлеше. Бу топрақ дамартасы бұтын дүниядан келген 20 яқын сорт осе. Ич бір түрлі химия йоқ. Тек қырым топрағы ве Хара деніздің озгун иклемі. Пытақтан узып ашамаға мүмкін. Әрбір хурма мейвасы бу файдалы микроэлементлер фабрикасыдыр. Калий, демір, йод, А, С витаминлері. Бу файдалы еміш атта иляч ола біле. Мына бу ise Американың женубінде өскен фейхуа еміші. Оны тамам бойлы жиялар. Емішнің адеттен тыш ады да оны дүнияға танышқан инсанен бағылы. Білгілі инсанлар айталар ки бу емішнің дамы ахудут ве ананас мейваларына ошай. Денізге мейва не хадар яхын оссе, оларда йод о хадар чохола. Местное население готовит так фейхоа. Перемалывают в мясорубке и добавляют сахар. Лучше, если можно добавить мед. Это будет великолепное не только лакомство, но и источник витаминов. Бу экзотик плантациялардан жиылған мақсулатларны атта ерлі базарларда тапмақ мүмкін. Бұндан қайыры мейваларда емішні лаборатория тетихатларны ве илми экспериментлер үшін қоланыла. Мухаммед Зикиряев, Миллет телеканалы. Әндесе ава ақында жұма ертасы күні Қырымда яғанықлар олмайжақ, кемер ерлерде туман, термометрлер күндіз 15 градус sıcақ көстережек. Ноябрның 19-дан сон есе яғмырлар яғажақ дейлер синоптиклер. Бұнен бірге ава арыреті 16 градусны тешкілетежек. Бұл елекнен яйнымыз сонына етті кележек хабарлер программасыны қачырманыз. Ақшамлар раат кечсін. Бұзылы олыңыз.